vanoi gam tina kuki chate ho zo se na bon chawin jingka pha thlatun April sim som Thursday ni kho in zong jingka thu so ngai kit hiti thu so ngai taw hiti district administration in curfew phon do over reng kai le vi mun hoi khusunga aphati lovin curfew on phong do taw vi Sutia district administration in curfew phon do nung chun reng kai village authority le vi mun hoi village authority hon deputy commissioner le superintendent of police le subdivisional officer SD open in meeting anane yuvien kilol na phabe manabolu vi reng kai le vi mun hoi gamgila a boina an hlung ho chu zalenam ki ka ki boina hipon village authority tenin athu chu asu ti phlonding in kilol na ane yuvien chule ni halalam ni dan ku bakipat reng kai khosung le vi mun hoi khosung te ni a khodang mi kho awale diu aphal tapu vi chule mi pi hon jong social media la ho a thu thang hor humor so athia thang lo hil na ding vian an het sau vian chule mo pun ani ho di a zalenam ki ka thu boi la boi ho so to dinga ngan sia zomi le mar hon an sim do join monitoring group JMG hole rengkai village authority ho chule vimun hoi village authority hon press release asu do ho tai lo chu koima na ta san lo na ding vian an het sau vian chule boina chungchang thu ho the thang le a zalenam ki ka akina andana the thang ho chunga village authority nin action kilading hitin rengkai village authority hole vimun hoi village authority hon phongdo ve Meilhei gal ki patila infal kopia handbrin sing to akimu to zova akinung lelanga Meilhei hon thidi chela na vo MLA pu wungzagin balte phat sota Delhi kopia an ki zen chu ong kinung lein aizol kopi ong hlung tai aizol khopia khipat lamka khopi chan helicopter a hungding in ki seye lengpu airport achon Mizoram government noya MLA elder ginjalal advisor to chief minister Mizoram government thakhelin analam to a Mizo zirlai pol Mizo students organization honjong airport muna MLA pu analam to v thuso mi hoto phachom cha khewna wachon MLA pun aseina ama akizen na dinga Manpur government akuna ki thupina sumle pai thom cha bo amu hidan thu ho phong do en chule endurance singin atila bula ki pat zo sun ho ana vietnam lo hitin endurance sing thi mo chani MLA puni ti le helicopter a lamka khupi en joding ham wang he hi poi Kuki se so Kukin P Churchanpur Kuki Chief Association Churchanpur KKL General Headquarter KSO Churchanpur KWU Churchanpur le KWOHR General Headquarter Hon Joint Press Statement Khat Jani April Simkoni Khuchun an Soda Uvin Meilhei Hon April Hasunga Thangting Mola Chingka Batio Laihova Chinading Thu Ong Ki Thangin Ahin La Kukite Adinga Government of Indian Political Settlement Khat Ahin Sim Do Ka Silva Kukite Gamsung Chu Meilhei Hon Ahin Chotlu Diu Chu Ki Phalo Hilding Hitin Kuki Joint CSO Hon Phongdo Vi Koitabang buffer zone gambi hin kho khel oma hile Kukite achona wa kilading chutia achalo jiwa achungwa thil se thil phalo aso do a hile ama hon mo ki po ding hi tin phongdo win sule gale to la tha bi a kho se na lo dinga buffer zone jabol se ding status ko maintain bolding thi cho kyom thim khin ken ding ai hi tin phongdo win sule buffer zone kho khel ding lungel ngai to kinai ho cho tin le ha thu a Kido daling hitin Kuki joint CSO hon phongdo vi Government of India alang alanga akido teni kika boin aso do lo na dinga panala ding ngai tin jong Kuki joint CSO hon phongdo vi Iran nuclear program chungchang thu akinok tun akisim do Theilou wa hi le United States in Iran chunga military action ki bolte ding en omtan Iran chunga sipai tha hat namang cha a gal ki bol khumte ding en omtai tin US President Donald Trump in phongdo Iran in nuclear deal chungchang thua US to kinok tuna agreement bolding nomlo an hiuve Donald Trump in sena Iran te akhan to machal diu chu kadai sa the jingwin ahin la nuclear galman cha nei diu chu kapal lo hilo hitin US President Donald Trump in phongdo United States in Iran chunga gal ahin bol kha uwa hile gal bol lam kaya Israel pangte ding win US President Donald Trump in phongdo US sipai hon imen gamsunga ho thi thingnoi mi ho chunga wanleng ho mangcha a hodeida khupi sunga thingnoi mi ho thi thingnoi mi ho numun la ho boma abulu na wachon mi som le nin thina na to hidanin kiseye
Muslim tingroi mi houthi tingroi mi khon USA drone khat akap thla piu hidanin houthi tingroi mi lamkai khat in phung do in chule Israel gamsung Tel Aviv ko pisung la ho boma anabulu wa chule USA aircraft carrier tuipi chungam kung lim ta khat wanleng pole na le wanleng ho chule na akimang cha USA kunglen USS Harry S Truman aircraft carrier zongcho houthi tingroi mi khon drone anabulu hidanin houthi military spokesman Yaya Sari kitipan phung do e US government in nuclear bomb anei lui ho khela man cha dingin nuclear gravity bomb kiti khat bomb tha khat sim do ding ago kitau vi chusi gravity bomb cho nuclear bomb alui ho banga mihim alak alak sim ho tha na dinga sim go hi chuchi bomb sim do na dinga to gun cho sangni le som ni le gu ba ki panding sangni le som ni le get kuma sim do te dinga go do hin chuchi nuclear gravity bomb ho cho US Air Force on aman cha diwa sim do dinga go do hi aila Department of Energy's National Nuclear Security Administration hon wang chuchi gravity bomb ho cho sangni le som thum le saki asim pat ding sangni le som nga asim siding an go do hidanin kisein Ukraine gal zia US government in chuchi bomb chu sim do wa ding ago do hidanin zong kiseye B61-13 bomb gravity bomb chu US Gamsung New Mexico mona Sandia National Laboratory mona asim hidanin zong kiseye US to China kido thedinga jing zeule Hamas le Israel gal zong Yemen Gamsung to Iran Gamsung chana gale tul pingdo thedinga ta ji hin Third World War so do thedinga agel zeuvin US in zong galman cha kisim do loidinga go do hitadanin zong kiseye chuchi gravity bomb B61-13 bombs sim do dinga go do cho Hiroshima World War II laya an khi khumo atom bomb sanga 24 times ti cho ale somni le li sanga hat zon alai dinga hi atom bomb chu 15 kilotons ti cho Meilhei ton sang som le sanga to ahat dan ki banga an simo hin ahi lai chi gravity bomb hi ahat dan 360 kiloton siding Meilhei TNT 360,000 tons to bomb khat ahat dan chu ki bang dinga hi tons kiti hi kg sangkhat ki seina hi B61-12 nuclear bomb cho US steel bomber hole fighter jets F-15 Eagle to F-35 lightning horn and po hin ahin la chuchi gravity bomb B61-13 cho B-21 Raider in apo dinga ki bol hi chuchi B-21 Raider zong cho tua hi asim jing layu hidanin zong ki seye B61-13 gravity bomb khat chun mihim laksaki le sangsom gate le gate atha zoding chule mihim mi laksom ni le nivel asu lem ding chule bompu ke namon mail ke khat hop sung se cho building hel lang ipi jing song le be su hil jing ding hi Mumbai ko pi sunga mun phabe bulu na dinga to gon an sem albu pau ta howura na cho India ahin pulut wa diu hitai 2611 na mastermind an hi rana ki dipacho Pakistan akun an hiufin Canada gammi hina citizenship zong ane hi Laskar Taiba LET thingloi mi hoto ki thu hiuvin Mumbai ku pisung bulu na dinga amun le mol ho gavet hi achi David Coleman headli cho hichi rana hin anato so da hi US Supreme Court a rana in India gamsunga so hi lo na dinga nge an pilut cho US Supreme Court in ananopi povin US government in India government a hin pedo wa diu hitai Mumbai ko pisunga chuchi thil so achun mi zale som saki Valentina na to vi rana ki dipacho David Headley to sangni le ko kuma US gamsunga anamado hitan sangni le som khat kumchun Chicago a federal court kharin Laskar Taiba Muslim chingnoi mi kho atoso ji le akitho pin chunga chuchi US court chun thimo na chansaw ni hitai rana ki dipacho kum som le lisung sungkula nung chun California songkula kunin sangni le somni kumsunan podoin ahin la Indian government avela mat kitna dinga nge an abol nunguvin Los Angeles muna avelin an man kiduvi chuchi rana kitipa chu thule twa US gamsunga songkula ahen jinglai ohi US government in India government ahin pedo ba diu hitai tu so ichan hin kichai kai tu so ngai ho zo sin bon chaw vini ku pha